Hi, good morning. Filming again. So, if curious mo that one there, if wala mo kailana niya, that's Padre Pio. My mother-in-law kay devotee na siya ni Padre Pio. So, basta mo kaila ba? Magtuo mo naman ako ang husband. So, it's been 3 days since the Valentine's Day. But, mag-film lang ko kung what I got pag Valentine's Day. Actually, Valentine's Day is also my birthday. So, this can be quite a lot. Well, not really quite a lot, but medyo daghan-daghan siya for Valentine's Day present. Kay, it's a double celebration. So, yes. It was actually the first Valentine's Day that we've spent together. Alright, so let's begin. Of course, dili gyud na mawala ang flowers, bouquet of flowers. Um, this sa 6 years na together. This is just the second time na natagaan ko og bouquet kay dili jud kayo ko. I mean, of course, I love flowers. Pero let's say practical, may pagka-practical pug ko no. Kay ako mong mindset before, sayang siya ba kay malata ra bitaw nya mahal kayo ang bouquet labi na sa Philippines. So the first time na gitagaan ko gisandan ko og bouquet sa ako ang husband was during our first wedding anniversary. So napa ko sa Philippines ato and grabe mahal jud kay siya. Of course I did appreciate man no sa effort, but the bouquet and the flowers kay, if I remember it correctly, he paid 8,000 to 9,000. So, murag, yeah, that's why. Dili kayo ko kuan og bouquet. Ako siya yung inang before na ayaw lang ko tagaig bouquet kay sayang lagi kayo, mahal kayo siya ba. But, of course, I do love flowers. But this time, he got me bouquet of roses. Ang uban na present kay ang gisulod ani. So first, he asked me unsa akong gusto. Yan ako niya, nothing, wala. Don't get me anything na lang kay daghan kayo mi og gasto, di ba? Yeah. Last Christmas, he got me the air wrap, the Dyson air wrap, which is mahal kay siya. And then, so mo to, I told him na ayaw. But then, he really said that he wanted to give me something for Valentine's Day and birthday. But, so mo to, anak ko niya na, maybe makeup na lang. Kaya I needed new makeup. So, first, he got me the e.l.f. brow lift. Nagamit na ko niya siya actually. Kausa, i-try na ko. So, yes, the e.l.f. brow lift. There, nagamit na siya. Next. Oh, of course, dili na to kalimtan ang card, Valentine's card. Kaya there, hilig sila og mga cards. Yeah, so this one, nice kayo siya pag yun. See, and there's a message inside, which I'm not gonna show kay, just between me and him. Next one, he got me, yeah, kay I ran out now of this one. So, he got me the Maybelline Fit Me. Kaya mo niya akong gamit. Next one. Yes. This one, the skin tint. Maybelline gihapon siya. Yeah. And,
for the eyebrows kay nipis kay kog kilay. Kilay is life. So, I always use pomade or kanang brow pencil lang ba. Kay, dili ko ganahan magpa microblade. He got me this one. So, ice globes. Kani siya. Ibutang siya sa fridge. If you're not familiar with it, ibutang siya sa fridge and then mubugnaw siya obviously kay ibutang sa fridge. Unya ikuan mo siya sa imong face para kuan sa puffiness, sa redness. Yes. But wala pa na ko siya nasulod. Napagihapon siya sa box. Kung naibutang gamiton ko ni one of these days. And then the last one, he got me this one. This is the Marc Jacobs Dot Perfume. Addict to ko og perfume. This one here. Cute kay siya. Yeah. Addict kay kog perfume dude. Oh, actually, dili siya last one. He also got me this one, a box of chocolate from Lindt. But, obviously, nakanaanan ni siya. So, yes. There you go. Hala, natagap. Of course, I also got him something for Valentine's Day, but not as extravagant as he got for me. I got something for my husband, said no. Simple ra kayo iyang gipangayo. I asked him if unsa iyang gusto. Simple ra kayo ang gipangayo sa ako. And it's a microphone for his karaoke. Kaya na siya karaoke machine. A small one. But nangawala ang microphone. So, yeah, this one. And of course, I also got him Valentine's card with personal message inside. And a box of chocolate. See? Hapit na mahorot. But napa ni siya sa bali duha siya ka tray. So yes, mo na siya ang amoang Valentine's ganap. I mean, what we got for Valentine's Day. So we're in the kusina again kay gigutom ko. Mangapi and magluto ko og pansit canton. Copy ko ang grabe, mahal kayo siya sa Filipino store. And then, of course, the pancit canton. So this is our pot. And then, huwato na lang tanan ng bukal. I forgot we have pancake. Today is what they call here Tuesday pancake. Tuesday pancake is kanang before sa Ash Wednesday. Yes, my husband's a Catholic. My in-laws are Catholic. So they have, but I forgot. Yes, I forgot about this one. Yan na lang. And my pancit canton's ready.
Grabe, Merg. 5 months jugong 5 months jugong walay kakaon ani. 5 months ako wala kakaon og Filipino foods. Sorry, Jack. This is all for me. Galaway na ko. Nagtubod na ako laway. Yes. Alright. Ari lang ko sa kusina mo kaon eh. Ari lang ko sa kusina mo kaon. Oof. Katubod mo dito kong laway. Okay. May akong gusto pagkaluto sa pansit canton. Kaya bitong dili siya ingon na luto jud kayo ang noodles. Kaya ganang ko ganang medyo crunchy siya. So, around 5-ish, nung lang kami sa Kumbana. Just a quick grocery run sa Tesco. Yan, Tesco diri sa Mua. Dool rin kayo siya, mga about 3 minutes drive. So, phone na akong gigamit diri pag-record. Kaya mo ako magwara-wara sa akong phone niya. Magtabi-tabi niya na daghang tao. Napakute na gamay. And then, we're here. Granite. It's a small one. I want the big one. Oh, same. There you go. Kelly's Abby.
The tokens in the bottom are like The what? will set you off to them. So tonight's dinner kay creamy garlic and black pepper, penne pasta. Mo niya request sa ako ang bana. Kay gimingon daw siya og pasta. So ato siyang lutuan og iyang request. Dili ko expert og luto no kay dinhir jud ko sa Northern Ireland nakatunog luto. Yan dili pa jud ko imo na expert lang kanang mga basic good na lutonon. Kay katong sa Pilipinas pa ko. Ako adyo na mama mo yung mag-andam. Pag-abot na ko din tagam. No more princess life na gyud. Na makamingaw jud. Kay bisag unsa ka tiguang na no. Kalipay jud gihapon sa ato ang mama na atimanon ta. So thank you so much mama sa pagpangga ug pag-atiman. I'll see you very very soon. So dinner's almost ready. Maraming pa ni hapon. This is mine. This is my husband's. Mo niya her request kay mo niyang paborito. Ang naghuwat na lang ko sa garlic bread. And then we're good to go.